Dagi phongut ki bar jalala ni ki mender ki baklem don ki kot kisla kum ki voter ID bat kiwe ki bala ban pensisa kum ki nong suslong bapura jonggari India la sabun faidin trai biang haki noyalam bat khot jongkar new trap youth council HYC haringkat ki noyalam bat ki khot jongkar nong po circle haka step jongkar sautri unailar arja afsan. Kita ki khot ki HYC ki lahir sak anti infiltration check gate jong ki pulit habernihan ban khenra mender la neki barjala baju kiu man la kasngi ban yu ri dengan harilum khasi bajentia ga jala Meghalaya da ga ba ya like na ga te kherdop talasi mender kat kum vice president ke SYC ba Francis G Maulong ulai thu ba kane ga jing khenra mender kaseng kalap ba kitei ki basya pen faidin trai biang kimdon ki kot kisla kum ki voter ID bakila bandung sopo jala Meghalaya susu ulokno baka jing rong kerthep lemla bantek lakam kedai ke jing bom pentrekam masyarakat jela ya ka an ban perking ya ka jing yo lan ki mender ban rongkat ba kimon bat khadu ulong haringkat ka komso la perking man ki kherdop ka jela ban khanglat ya ka rong lan ki mender bat ban ye teng nang ni sakmat. Nggak apa lagi nih. Akan tolong menghakam. Dia takkan pada dia. उसके बाद में हम लोग को बोला पुलिस सबको दिखाओ उसके बाद में तो हम आएगा हमें क्या जाएगा तू उधर एड्रेस में है udah. Youth Youth Council HYC Central Body beringkat ke sini don lang jong kini di circle kiba nang nopo bernihan saisian pat minta kasni iwan hakani kejaga ani ko bernihat akaba nakalyang kaseng nakapos ko itu ya begitu ya sini jong kini di beri penabar kamtam ya kini kamtam hakani kapur bumta i ya ka ba nakalyang jong ka Sarkar Assam kala kenra ya kipri bersong baan hang ti ako jela Assam de pun nal yang keseng ding banila yo iba nakalyang do ka Sarkar Assam la kenrai di mender bat kawai ka kejima kalong ba ya kani kejak diri demi kalong ba tadi kejaka ka bacantan ya kini ki poiwer ba syabe nak kinako Assam ya de halo ka kalong lim ba di sawan yang saisin ba ignore harikat kajimia trailang bat ini kulit nanin ko ka berlihat infiltration but kumba kalong ni iru ba nakalyang sarkat adu menta kampat simna
Menteri kami ya kadung dukaan ke ban perking ya kan ke cimuan rum ni jingkan ke kini mender anu ko baru bercelah ke sini dia ada kadung ba sai sipan ada kasai iwan minta kasih bat omdai tang minta kasih kini ka cimuan ban pekngo ni ban pek perman ya kini ke cimuan ini ke beri benabar kan ye peng minta kita yo bersih bat ni bat ni bat omdai tang hang ni aku berni bat nakaliang kaseng hari kat kita dalam pat komsu ila IT hagi dekat jong ki distrik Boker akaleng jong ka jela kita wilayah Berbuai nanti aku rata cira nakaliang jadi dekat dan di up nanti nakaliang jong ka west kasil south west kasil ban nanti siapo di boy setni di boy mingi dan ki dekat ki bay up ban pek perman yang kadi kejurung jingni badai halak kanang urem ni sawan hadi ka step minta bakal kesini minta. So kumbalong Woi kumbang ngilap ni saki ha kani kajingan kajungi ko taksi ka dei kaju i ka kajing ka ba ni ngilap na marba kawai golong ba kamdon katakaan ko perking. Bat kawai golong ba ni ba ha kajing serra kajing pek perman kajungi ni saki ba ngilap ba minta kasni babon ba kini ki brio ki bawan nang tina ko jela asan bon kiyo senis ko jela kajungi kimdan watang ya ka epic kajongki ban pisya begini kita ginong dia ban kawai galong kebangiru ni snokya do rata nomor ba don sakini ki brio ki ba lalong kum kitet kini ki dukan hang ni apo khan berni ki ba shim ya kani ka bentah ka ban register ya kini ki labor card ya ka ban kaliang kaseng ni sa shimkya ka ban ya kendu ya ki bor badi pay alo kani ka bentah nomor kum bangilap ban ni saki ba ki bawan bandrong sanis ka jela ka jungiru babuan ru kita khar ki ba pedi da kata acknowledgement slip ya ka ba nakaliang kaseng hakipor ki bradap na depan krensai ba wat tang itu acknowledgement slip kampat day kata ka registration ka ba keladap dan register la ni ka ba la tikina baki la bantre bat koy ka jing kalong bangi i hakani ka acknowledgement slip kalong ba kim simdon ya kata jaka baki tre ti kani ka pensubajur ringi kalong ba kini kita khar kisusna Ilasusna lakasna tang bandi orung sya kani kacela ka jungi ya kani ka bentai na kalyang kaseng hakini kinjak sini sa simkia hakabangin ya kendu ya ki bor jong ka labor department hakabangin sa ya simkia ban kren ya kani ka bentai